Ja, whaafitai lea lofa maleanga leo lo tātou tapa au le langi. Pai fu tue mawale ne awa no tāua tātou te mafutai. Ma whelo a iai lunga por kalamel tue Tepa le Aiga i lunga Radio Samoa. Ile swafa man malo Yesu Kiriso ia o teo wholofa whaafelo e tuai. Ma le whaalolo tele lava. Ile pa ia ma le mamalu o lo tātou o tunu o lo whaapena na sisila mai. Whaafonga mai mafuta mai ile nei fo i tai au. Ia vi ia lava le atua. Whaafelo e foi, ma le whaalolo tele lava. Ile au whai ngā luenga le atua, so se whatawhai tāulanga. O tau tuaina le tala lea Yesu Kiriso. I lea tōvine, le e kālesia o lea whatawhai tāulanga. Whaafitai whaamalo ia te utou uma lava le ngā lulue pea. A wā lava le atua malona whina ngalo pa ia. Ia o te o whalofa fwoi male, whaalolo tele lama whaafelo ai. Nā i o tātou tō āsina sina i mātua. O loo mafuta mai i tai au uma lava, whaafonga fwoi masisila mai. Ia po whiala fwoi le ngata i tonu au tero nei. Ia o tunu i whafo lo whaapena o no tō wā whio mpapa au ai. Whaafelo e atu male whiwhi tele lava. E vi ia le atua a wā o ia o lo whaapena na ia whaapopo pea. Lo tau soifua manuia. E ui fo ili soifua mātitua tulou lava. A lo whaatasi pea le atua ma tausia o tau uma. Ma i tātou i awa lofa o le atua. A iei lava lo utalitonunga o tau te talo ma le tāpua inga mamalu. Ia te utau o lo o manuiai o whaivalo filima o whi au mga luenga. So se ngā luenga lo whenga iei tanga tānu. Ia o fo ili au whai ngā luenga le atua mō tātou ainga. Wha malo, whaaftai tele lava. Nei fo i tai au whea lava e mafuta masisila mai ai. O te o wholofa mwhaafelo i atu. E manatua le nei lava fo i tai au. Manuia o tātou ainga i le alofa maleanga le leo le atua. Sa ili malo o le nāwa iei au tau bisinisi. E fia lava i le whaalongolongo mai le tele o taimi o loo wha. Salalau atuai ma talitala noa manisi fo i o tātou o tinu. O e o loo whaapena o na tautua i lea whale taabale. O lea ofisa ma lea ofisa o loo ngā lulue. A wā lava manuia o tātou o tinu whaafitai. Nisi o taua i lava o tau pisinisi. Tulou o whale o loa, o whale ofo, o whale ainga, o whale tusi, o whale taabale. O mea umai o lea lofa leo lea tua o whaatino ina. I lea lofa o lea li i lo tau mawhai ai. Ma le songa ai mea lele. Ia o le nā ua whaai aina o tula i mai. I manuia mai lea tua. Ia whaaftai tele lava. Mana tua au tau manuia o tātou mita whaatasi ai. Walo tau lele ai. Ia le ngō Samoa. Nei fo i taimi ia o te whaafelo i atu ma le whaaloalo i ate o tau umalama. Nei taimi o te iloa e iai nisi o ainga o lo ufitia le au pōngsa. Ia o no le vala o pa ia a le atua. To e se ai nisi e pele ia te o tau ma i tātou le malanga le maliuma le oti. Ia e o te talitoni e tātou loto te tele. O lo o fio le atua o lo o iai pe o ia whaatasi ma i tātou. O ātulanga uma o tui sauninga ma fuafuanga. Ia o le atua e mawhaia mea uma. O le atua fo i malona file mu e vatule. Tūlanga uma lava i fuafuanga uma e manui ai i tui sauninga o wha mawai atu. O le nei la tai au i wha maise lava le atua ia o ufitie le au pōngsa. Ia ona o le vala upa ia a le atua. Nei fo i tai au whea lava e mafuta mai ai. O le te talo o lo whaamanueina oe i le alofa o le atua i whe au mga luenga. Ia o le nei tai au, o lo o whapena fo na vi ia le li, o le upu mō tātou ainga. Lo ainga ma lo ainga, ia e te sila fia. I le o toi pōse lilo, o lo o tātou whaatali nei mo le kirisimasi. O toi nei o seanga, o tali tonu o le upu masani. Ai whaamanatu pia e le loto mataua. Le fina ngalo alofa o le atua lo moli mai ai. Mai le Ioane e tolu whai upasuma le ono. A wāu whaapea lava o nā alofa mai o le atua le lalolangi. O ia awina mai ai lo nā alo pele to tasi. Ina ia le whano se tasi e whaatua tua ia te ia e maua le ola e whaavau. Ta pena lo ainga ma lo fo i ainga mo le kirisimasi. O le alofa le o le atua. Lo nā atali, lo nā alo pele, o le tama mea na ia fo i mai.
tātou te fia ai o tātou ainga. I le upu nā mō tātou ainga a tonu whamana tupea. A le nei tai au, ia o loo iei le tātou mālo whaalolongia. Whaaftai le alofa o le atua, nisi foio tamali i foio tātou watinu. O loo au auna i nisi o mata ngā luenga, en whai o na whasosoani mō tātou tangata anu. Ma o le nei la tai au, ia ua iailem a lo whaalolongia a le tātou por kalame o le tui tepa i le ainga. Fia tele lava e whaafelo i atu le tātou malo whaalolongia, ia lau o fionga sau no mali i le nei tai au, whaafelo i atu ma le whaalolo tele lava i ate o i le nei fo i tai au. Whaaftai mo le a fio mai fo i le nei tai au, tā lo lava. Tala falava e o tina tai o manuia ma lo lang mama pa tala fat fo le mama lo tato atno o lo fa lo mai le nei tai au a lo so fo ia whaaftai tele lava mō lau taimi tā ua wa e tu ina mai mo le nei por kalame ale tu e tepa le ainga. Wa o ainga uma o lo whaafonga o tātou nuu ia, tātou e kale sia ia, o lo tangata fo i lea ma lo tangata. Lele nei tai au whaaftai tele lava, o lea ua e mafuta mai, ia e motu le pāwa i loa, whaamole mole ma lo whaalolo tele lava, ia pe ma whai lava na e fonga ina, lau fionga fo i le tātou o tinu mo le sila fia. Ia, lo suafa fo ia e maise le tautua. Ia, a wala wale sila fia. Ia, ona whaalwa i leo le tātou por kalame. Wa au taitono le tele lava le nei tai au e mana o mia fo i le whaasoa mai o le tātou o tinu. I le au nanga a oe le nei tai au ma le whaalo le tele lava. tai lava ma lava noa. Ia o se tala pupu mai lau amatanga o te lau sau mai vai lima i upolu i le tamai nuule i lunga o i vai lima i au no maali o le swafa le na tumai le ainga o lo grandmother i fusi safata ia no ola mai i vai lima ia na mai leo i nei ni sila na i umatu my grandparents wa foi to mai fatas fulu e o tau sanga ia no fale nei ma to ainga ia te le lava ia ngalwenga tau tua ai le tatu atu ia ngalwenga le o ia nei o le Human Rights Commissioner ile matanga ngalwenga le Human Rights Commission i New Zealand o lau tute o le Equal Employment Opportunities Commissioner o foi o le spokesperson mo women's rights por aya te tawa to mai tai ma tina ma fina tato tino ia e foi lo aya o te fina wai human rights o tangata il vao pisinisi ma le malo ia unions ia ma toanga ngalwenga fa pena ia tala popo le tina taliato i lau fisili fa Whaaftai tele lava sau no mali, ia le nau tau whaafonga mai le pa ia malame malu le tātou watinu. I le fonga ina te fo i sau no mali, o mena soi fo mai ei. Ai mese fo i le vala awina, po le alofa o le atua ia te ia uwha ai ina i fo i le neita mali i o le tātou watinu. Ia o tūla i mai ei fo i, ma o wha pēnāna au auna mai ei le pio na o tau whaafonga. Le neita au, ia o le awha pēnāna na tu o tuia pe o na e sau noa. Ia au nanga o le o tepa ia tu le tele o tāua, ma ngā luenga o lo wha pēnāna e ngā luea. I le te whaasoa i le atunu. Ina ia mawhai fo na talaina le telefoni e wala au mai ai. Ina ia whaamalie ina i fo i malau fisosoani e tāua tele i le pa ia male malu o le tātou atinu po tātou ainga. Ma le whaalo lava le o te wa ia tu e sele te le o ngā luenga e mwhai ona e fisosoani. La atu o tuia ia te oe. La o fionga i te sosoina mai ma e sao noa. I au nanga ta itasi ma le tāua pe ona le o te wa ia tu nei. O le vaenga mua leo te vai atu ele pepa whapea o le sueina leo se ngā luenga a whainga tā foi. Ia e pule mai lava oe la wafionga sau no mali. Le tūlanga le lau sau noanga a wale si le fia le tātou watinu. Ma le whaalolo tele. E whaftai lava. Ia, a tono pe a tato a mata mai i le tūleo i ngā luenga. Ia, whaftai.
Iai fo'i ia nisi o lo whaafonga mai o whia talanoa i le mata opere o le ai ata tau o tamā, o i atina, ma tamaitai. Ia mwhai fo'i on tata wo atu nai tu. Iai fo'i nisi pesili i sesi vaenga o ai ata tau. Ia, o te talia lava, ma tata o talanoa, iai fo'i ni le mea o te leiloni tala. Ia, o te alo o ofisa e so e maile le tala sao, no toi fo'i maile se taimi tata o talanoa. I say mata lai tatu talanoanga ile mele ta ole Pacific Pay Inquiry. Ole whaiunga le tausanga ni te atu nei na o announce ai le mele Pacific Pay Inquiry. Mo le sila fia o tatu moe o lo whaolongo mai. E te le lava le va ole tutongi o le tangata Pasifika. Ma isi tangata atu motu, po tangata Asia, po tangata India, tangata Maoli, po tangata Palangi. Ona tupu mai leo le manatu pe Aisea. Aisea wo te le aile nei va ele income po o tutongi a tangata Pasifika pa whaatutusa ma isi tato tangata i New Zealand. Olo iai tato tusipepa, tato qualifications, tato experience. Wo leva nei tato ngata wo moli mawina le tāua o le tāua o tangata Pasifika i le economy o New Zealand. Ale ai tato ngata ai longa e mawhai ona whaatinoina ia telo ngaluenga i nesi pisi nesi a tato titilo i whalmai, a tato titilo i aged care, so fua maloloina o tato tua, po whea lalo me te titilo iai, e mana o mia lava le tāleni ma le mālosi o tangata Pasifika, o ra tupo le fasili, a whai ole nā, ai sea e maulalo ai le tutongi o tangata Pasifika, pe a whaatutusa ma isi tato tangata. A wā, a whai e maulalo tato tutongi, ia, ele masamele pe aisale me wala to tele o tatu whanau o loi i le paenga le kau child poverty. Tele tatu ainga o lo whaingata le whaasoa o le lava le whaasoa. O le lo plan toinga whaasoa whai ai, a whai o le lava se tengi le lava se leni. Aisala o SSA i tutongi no tatu pa tu sensa. I o le winga lale na o le inquiry lea. Po se ilo inga, po se whaatano inga fo i o lea mata upu pe aisea, ai whai fo o yaini pisinisi o lo o whaatano wina ni aia inga po ni ngaluenga i taun whai e close, ai le valia. Malama po lea, wai mana o mia mai ni best evidence po ni me o lo o whai e au ngā e address ai le mele, le whaalablawe nei. So, winga lale na o le Pacific Pay Inquiry. O to tele foi e tangata Pasifika wa talia mai le bala watu whaina le talanoa mai se malama le mata upu lea. O maua foi talanoa mana i tina o lo i le aged care sector. Nai tuangani foi mana i tama o lo i le sector lea o le kamuta, po le construction. So ese au masala po o to tose lau la le fa se lau tangatu o talanoa mai ma matala mai le la to story la to experiences in le mele o no te wo falong watu follow masania for casual conversation for here it's through casual conversation like a discover la to o ese lato tutongi ma lato woia whaiar ngaluenga it's the same job ngaluenga asi I was ese but I say ito sango inge company le yalu lunga la tutongi aleva ai tuai la walwa lumai singata pe ai sia wa pe ufa ese ai ela botup mai foi ia manatu e tatangata pe atong o te Pasifika wa len fa pe tu sabe no unequal opportunity atonu foi o fai longa langu ai tonu foi o fa pe o te mai type o se fafine o le tu mai lava no ya o avel te maloa so e tele lava ya tu facili fa pe nei wa fai o tupu se me fa pe nei lo so luia le tu la fono le tonu business se tasi vai ngale o te ba tolo tu sia fo lo to onanga
O le sawaina I Aiga, po le family violence, wa te silia vaenga leo te te sa no I le vaenga fa mole na malo fa alo. Ia whawhatai lava, tau te iloa e le se mata o whaingo fia, e tau lava no tātou tau no iai tina, wa le tau te tau no le manuia o Aiga. Tau te lo lotu, te le tātou whautu tua le tua. Ai se ai sa waina I pea, tamaitai, I tātou lava Aiga. Number one risk, I tamaiti ma tamaitai Samoa, o te tonu o le Aiga, to low. E paingata o na taliaina le nei tala. Truth is hard to accept. But the biggest risk, I tato tamaiti, ma tato whanau teine, ma tina o te tono lava tato Aiga. Aisea, tau te lotu, tau te tala noa I le alofa, I le whaamangalo, etc., etc. Aisea o lo safa I pia tato whanau. Family violence is a big issue mo tato. Ele nao tato. Wapena foi pala langi ma maisi mau tangata. Ale today, tala no tato mo tato. E mawhai lava I tato an fufo. Ne whawhi tau li tono tato Aiga. Lai foi lo foi tato au loto oile Aiga lai safa, you know. Me mawhai o tato no whai. Awalea velea whai re. Whalo alo sometimes. Whape tu ia lato mawhai lato. I whai wa whapena for years and years. What makes us think e mawhai lato? I think it's time for us to support be fatal normata upu if so so ani ngai aina na why suffer to mighty much to I later to la loita to research much to I may se lava tama much to I tama ko repeat la ko le mena ola mai ai what to them that's how you run a family. We want to make them think differently le ai ele se saunga le mu le file mu le na ta noyeta ele le alofa fa sa bol na ta noyeta too. So how do we shift to inga ma fonga nei I te tonu o tato Aiga e me se lava le e o inga o tato whanau tama ia matua la to I loe la to fu le pa nga le malosi fu le pa nga upu le tau te I lo le power o upu if I tato tamaiti we must control that. Sometimes we know o upu e matutu ya tu upu awa nofo once you say something that's forever ele pe o se bruise whainga le pe se me find a fade in time o upu na nofo matato whanau nofo I tatu tino forever they hurt so e mata upu matu ya na te sila fiatina Ma na ia tele awa atonu e moni ele ufole we've got to break the cycle o se mea o masani e tata o whaina I Jesus winga ma na ia tele au tala le whaina halu ese se me fwe totolia whaina to halu ese ma le malo si fo I le whaamitalanga ma le upu le avatu e le upu fo I whaala ai au whaamalsi e ma le upu fo I whaatinga ai matinga ai nai ma na ia tele la avatu se o te whamina tuatu le si vaenga leo lo ta ua I lau I whaamaumaunga fo I tūlanga I le au nanga ia atonu a mai a e whaasoapea ai peo le langona ma le finangalo fo ina I talaina pel tātou leina mo le vala au mai anisi o lo whaafonga mai I le nei tai au e le leile a sau no mali yeah le lei yeah ma na ia o le vaenga le peo na e tā ua o le vaenga le o le la ititi being paid less than someone doing the same job. It's a tusa tangata ia tusa le ngā luenga a tonu e tai tusa malimele na e wha malamlamaina. Ai ese tutongi tasi lea vaenga. E whaina e fina wina lea vaenga pe a whai whaatala noaina. Malo whaalo le tele. Yeah, e mawhai. O ai lalo tato tu la fono e tauna tu tusa ele mawhaina na ese ni benefits. E ave listangata, e lo listangata, pe atu tusa le ngaluenga. It's so we call it equal pay for work of equal value. Ole ayata tauna tanata o lo puipuia I tato tula fono, lo puipuia fo I tula fono fa langi or United Nations Conventions, wo umana saini New Zealand. So e yele tiute, ole malo, e fa amalo sia, ia ayata taune tangata. Yeah. Whaingata fo yata to nisi temi wai even when we know o lau se se le whainga o tato e tau se whewhewhe fo ina le raise our voices ne I te wa a whia ngā luenga ne I te wo somehow you lose your job somehow
So lesi mena e tau fia tangata from standing up and saying, "Pele fea ele mele tupuya o pe aisa." So we have to make sure finally it's a tono pisinisi. It's a tona yese culture finally is safe for people. Raise their voices by law semena wa I fail se pisinisi finally if tangata a complain. Yeah, like I say complain yeah no fight. So that's the problem for us. Or if tangata to what the boss or the manager or the supervisor if I saw the mele yeah then no fala and you feel very devalued and disrespected. We all know what that feels like. A tonu le le ia le whaaleo atu o la tau langona ina ia sila fia I fo ia le o pulea le tanga luenga I tūlanga whapena ma lo lava tele anisi me o lo ta ua fo I lea o le tantala noa lea I te tonu awa te tongi ina ia awa le tu ina ati po si tia le tūlanga I te tonu se ngā luenga negotiating pay or being passed over for promotion le vaenga lea awa si tia ai tala noa mo le si tia o le tongi ma lo whaalol tele Yeah. Well, let's see me na leto te loai a fai mana o tātou e closely gap le vale o tātou tutongi ma tutongi o isi. No e mawhai e te tau na rise tātou tutongi organizations o tātou tu langa I o supervisors, ma managers, ma CEOs. Ele mwhai na close tātou le vale ai peo se whapita auli leo I tātou ngata whai mai. Wai tātou whiu lava e apalai ia wai mai. Eo I singata ale whatever na nei I've been committed I've been here wale lo ya pole ale si mea so if you malama so what is the space lali gap le a fai you have a proven record or now experience malau tau tua in a company you've got the qualifications o le ala ale si mena wa laina le lim fai tangata Pacifica on the rise up I tulanga ia o le vaingala na pe we o tano mai tātou melo le whailonga lanu po le whailonga tangata. Whaafitai. Ia la atu o tuia sau no mali I sunga ia le malu mo tātou salong wha business. A fo I mai loa. A tu sai malau whina ngalo on te tala leo tau telefoni. Ia o leila whaafitai la. Ia o le lei whaafitai le malu. Ia, whapoponga lava neo tātou proklame o le Tepa I le Aiga le nei tai au. Ia o tātou malo whaalolongia o sau no mali. O lo whapena na tau tua fo I maau ona o estasi o matanga aluenga. Ia lo whapena na tau mwhaipe o nei fonga I nātu. Tele o onanga tāua I le nei fo I tai au. I ngā aluenga lo whapena na ufu I nātua le soifu au ona. So sani mō tātou Aiga, mō tātou tangata. Leo talaina le tātou telefoni. Mana tua wala au mai tolu fit si lima iwa tolu. Nā wau tau whaafonga I nisi o vaenga pio na ia fonga ina lato o unanga. Ia se mea e fia fonga ina mai, ma fisili ai. A tonu se mea fo I tele o mautonu wai. Ia ai au ngāle nei tai mitawa pio na su mai fo I ma avea malo whaalolongia le nei tai au. O lo o whaailoa atu le au onanga, o lo o iai mō tātou Aiga, mō tātou tangata. Ia, whaafitai sau no ma ali, au whaatai sai tā wala au, tolu fit silima iwa tolu. Ia ai, tu ina tipe ia te oe mo le fonga ina o nisi vaenga, au whaatali se tā wala au. Ia, whaafitai la. Ia, ai se se o whaafonga mai e fia tano mai le mato au I le Pacific Pay Inquiry. E mwhai ona contact mai, te tuatu le link lea o Pacific Pay Inquiry at hrc.co.nz. So Pacific Pay Inquiry at hrc.co.nz. O lo iai lea o lo iai surveys e mwhai ona whaatumu e tātou tangata e whai whenatala noa mai nisi o le mato au I o le Human Rights Commission. Wa uma foi ona whaaliliu I ngangana se fulunga ngana Pacifica o whaaliliu iai ia surveys ma me whapena e fsoswani whenali e whai ona ana reach I tātou atunu o le version Fiti, Tuvalu, Kiribati, Cook Island, Rotuman, Punjantok, Pemole Pislama Elia, ngangana Toilau, ia Matongan.
Matau whaia e reach I tato community e mai tala no mai I ni mea o lo tutupu ia I la toi tono o ngaluenga. Nei e tele. Whaawau pelo saunoanga. Ia. E iai whai lesi mata ope a whai e pa ia e la o ngaluenga. E ole mata opule ole exploitation, ole micro-exploitation. O tato tangata ia e o mai whafu whaina le whai ngaluenga mo si taimi pupu I nei. Ia e o lo afia foi la to ni fa fita o lo tupu I tono la to employment pe fata tai wo le tongia po le lava tongi e pe pu le tongi ia u fai ma sani foi na le ale pule o le anga luenga e fa pena o lo ia foi nisi tulanga wo le tala fianga e fa o TPC deductions mai tongi o tatsangata ale lo ai sea ele mai foi se malienga ale worker I me fa pena so exploitation is a big issue o lo iai foi le laina mo a fai o lo a fia nisi o tato ainga o lo fa fonga mai e iai le laina le I MB o le o le o valu o Lua 0088 so 0800 20 0088 o le laina nai ma whaipena e vili ia MB pe a whai o lo a fia o e po e te sila fia sesi o a fia le migrant exploitation I to tonu o le ngaluenga nai te iai e a fia I fo I tato tangata e mei se tato tangata I my schemes le RSE the seasonal labor schemes o whalo no foi o whalo mo foi talo lo a fia foi tato tangata even though wo yale contract na sign wo yai malienga o ama ai tau no mai tata ngai te nei wo esele treatment le wo ya wa fia la to ia whaafitai sau no mali o le wele tā wala au tā lofa lava le wala au sau no mai tā lofa o le suafa ma le whaaloalo ta I le ki fongi fa mole la ia sau no mai o le fakwa o kwa mo na kini ala fa lo ngo manga yo po kala me lo mo le le fio ma vol fa go pen fa yanga na mai lang ki fon so ko video ko fa mo se kini la nga fa le po kala me ala ke le ala ka fa fika uri le fa mo le anga ngalwanga fa mo le la wa ia le pa tai la pa malo la pa so fua sunga ia e ai le laina le o e sau peni ia fa mo le la wa ia ole o valu o ia 5 ono valu fitu 5 ono valu fitu e mo kwa la ia la fionga fa mo le lo suapa oi ia a vilia tu laina na anga ia le mato au e to lua ia for you so Samoa la ia o faiona na soswani mai I la mata o pupai ia madalei fa le fai ai pe umal tatu tanwana ia e fatali atu ia so tanga mai la to e to lua au Samoa na ia e fam soswani ai la pai le la va lua fionga mo le avangoa Whaafitai tele lava ia whaafitai Soifua o le wei stato wala au talofa lava. Talofa le wala au. Talofa. Ia, tui tau mo whai mai. O le ana ia tato wala au le o tui alo tui tau mo whai mai o le whaatali atu le whionga ia sau no mali mo fisosani. E mantua o le alo na ia ta ua o le oval salau whai vaono walu fitu. Le pe sauno mali e to lua I la ua o lo iai fa sala no le tatonga ngana a le fa ilisi numero le oval selau lua o valu ia a tono o laina uma lava ia o lo fa tali me la to visosane moni e a sauno mali ia o le laina lono lua le na le 20088 o le laina na MB ile migrant exploitation ia o mele e afia fo iniso tatsangata e mawhai ona applying tatsangata mole 6-month visa
ia ese lato male pisinisi leo lo afiel ia lato where they've been exploited o lo visa fole for 6 months e tu mai lava no e tu so ese singal wenga alu yai Whaafitai. Ma nei nei awa no tau mol pa ia mala malo tau whaafong ta po isa mol nei tai au. E mwhauna e wala au mali nei lava taimi tolu futufuta silima i watolu. O le olo o iai le tātou malo ia sau no mali. Nisi o me te fia fisili iai pe o mea na yes folaina i le amatanga o tūlanga i o le ese o tutongi. Ai se ai ese ai tutongi a le tusanga luenga o lo whaia. Ia whaapena fo i o na po le afo o tau mwhai ei o le vāo tutongi pe ona le ta ua, le pay cap, le ese tutongi pe ona i ta ua. Mnisi lava mea pe ona i whongaina. Vala au mai, o le umawale avanua te vala au mai ei, tolu fit tasi lima i vatolu. So etu atu e te whongaina nisi o vaenga lau tautua, a o whaatai sa vala au. Ia, walei, pataila. E iei pale afa ile ole Human Rights Commission e telefoi ia ni complaints e tu mai from the public i meo mandates ia male my final trui ole vaccine ia o sila fia peto o telling ta Samoa final complain ai pe e popole lava le loto i whaalongoto e mese pe i tato tangata i olo o whainga luenga i supermarkets ma mea whapena. Ia e lava time e whainga taile lato wa matangato lo o mai whaangale lato service right na e leo yeini masks ia tele ala ko se e maua le mato ofisa i tangata e awhai wa abuse e tangata e muso e fesilia tu po fele mask e muso foi a fesilia tu se faali mai le vaccine ia lava le se sa popa e finale i tanga ia lava le onusai ia lava le onusai o tulanga fa pene e fainga ta a fai fo e alu se me vai a to lo abuse e se tangata fainga luenga ia tano fai le mu ia ele fa pe o le shopkeeper ele o ia fai le tulafono sa mal malo e faalu le tota mai ele malo ai awale afia ia tangata lo providing the service ia me fa pena ro sawaina ngana ma upu o fa pena na tibina atu e lo tautua e ngā lue mo le fisoswani. Malo, ia sau no pea o no lo whaatali pesta vala au. Ai whaafonga tapo e tātou tunu sa no tāua te vala au mai ai. Pe o mea na whongaina e le fionga le whaletuane ia sau no mali. Ia ai whongaina. Lo whongaina atu mo lau whaafonga tapo e sa mo. Ia e vala au mai se mea te fia mamala mātili ai. Ia e watuai le tali mo oe. Whaamule mole. O lo ia foi nisi wa le faia lato tui o le COVID wa fia foi lato ngaluenga pe on sila fia na tu mai ale le time e faia tui a faia o le time le faia tui ia o lo a fia ngaluenga ia e ke no o tele o lope to telling tangata Pacifica o lo a fia wai e tau le vili mai e tangata Pacifica le Human Rights Commission o te le rope malamalama ta tangata ngaluenga le commission Whaamule mole lava o whaau i la vea o e sauno o le ale ma le whaalolo te lava o no lo ta o le Human Rights Commission o le ale wha Samoina fo i lea le fo i mole sila fia le tata o tunu o whaamule mole o whaalolo te le lava ina ia la tau lo ai le por kalame o lo e tau mwhai mole atu o e mele au nanga ia whaftai lava ia sao lava ole tu sole matanga luena le ole ayata tawa tangata ini yeah so it's a Human Rights Commission ole it's a public service it is a private agency finale mai mato le la foi e mo fai ona mato advocates pe tawivi mo ayata tawa tangata ss yes the la mato e ia foi le foi e le tato tu la fono o le Human Rights Act 1993 le tu la fono le foi e vai ai operations al commission a fatu tu sato i Samoa e le office o le ombudsman i Samoa a tono le that's the comparator in tato i Samoa fa le fina ai ata tau ta mai tai matina ia matangata i Samoa
tono o se comparison na tātou pe ale masani tātou Human Rights Commission. Ai lale a whaila o iei se whawhita oli pe o wa afia ia o ai ata tau. E mawhai o na e vini mai ia mātou pe ia numera nana tu atu mua. Pe a whai wa afia o Human Rights te sai tu ainga whailonga tangata o tupu i tatu atu no whailonga tangata depending o low ethnicity, your disability, your nunga whaale lotu, e tele lava i tua ainga tūlanga e awhia i human rights tangata. So you can ring us, bili mai pata no malam ta upu, ia mawhaila na mato bala ulia le tu lewo, le eleva e o mai e whailon ta upu ma suese fofo le o se mewa tupu. So that's our job. It's free. Elise to tongi. Mai sa lo ye so swanya o me fai. Elise to tongi it's a free service. Fa mole lava sa normali. O se 24/7 se por kalame o lauto o nanga pe ye tu la fa tu langa ina o le aso. Malo fa alo mol fa fonga tato tunu. Yeah. Ia fa tai o le maile afale valu le lima. So time so elese after hours service but nani elese weekend service elese emergency service pe leo ma formai. So it is during normal hours of the day na mfaina tatu no and fai for na reach mali in Facebook to telefone tangata pa speaker if you in Facebook ya maisi lava mau social media mfaina na uya triale se so swan. Whaafitai ia se whonga i nei fo mol whaafonga tātou o tinu o le Facebook e na ima whai fo atonolo ia ni se o whaafonga mai fo le nei taimi wale e wala au mai ia mwhai na whaafelo i atu le atu langa tāua ma lo whaalo le tele lava. Yeah. So to tele lava tātou tangata e reach mai le Facebook e tele foi ia articles foi le e tuse newspaper. But tonu lava le Facebook, ia ma Radio Samoa, e tele na no ye tatu tangata i whaalongo po anime tupu po ani au ngā whinga le mo tātou e winga i lato ai ata tau. So we're there, wa o el tangata Pasifika mua wa ia le tiu te komisina i te tono ni le commission. E fo pe so no e fo ya tātou le me to tele tangata le lopo la tiu te le komisina. Paftai tele lava la ufionga mo le fonga ina fo mana ia tele. La le tfetoi vala au mai o pe ona sauno la fionga sauno mali. O se au nanga taua o lo tala noa te fo le tātou ngana wa tele au nisi o taimi e pe tātou te fa pe na tātou le mali le tele o nisi o taimi. I tūlanga fo i pe ona whaina ai o tātou tangata i tono whalwhai ngā luenga ma le o langa o lo o iei nei. Ia e mana ia tele le tūlanga le pe ona e whongaina e tāua tele o lo o iei le fisoswani o lo o tautu ina mai mō tātou tangata anu ina i mwhauna whaafsota i atu o tau matali mai foi. Ai mese le tāu pena e sauno o le nai i mwhauna tala noa le tātou lavanga ngana la atu o te pēr a tā whaatai tali tu e whaonga ina nei teimi tāua e te whonga i nai nisi o vaenga tāua lau tau o unanga whaamole lava. E ele pattern leo te leo maram lama iai a whaiwhantata la noa iai a mai tangata Pasifika e tala noa mai i le commission e pei ona o ta mai tai matina iai o mai e whaonga le service lea sia ia a onanga sia mo se tala mai tatu tamama ia ma taulele pe ai se ale pe laso manatu o tele lope pe ai se ale o mai eta to ele complain ai ia tato tama ma tungane i meio ai ata tau pe ale ai lava tato tina ma mai tai ele longa ele maloni me o tupu ile tula Ma nei atono lo whaafonga mai tātou o tinu e le ia te au se tali ai peta iane o se whawhangu tāua a whai o ieni tūlanga whaapea a lo o iai e o lo o mwhainu soswani ia wā o le ainga
o tāne matina, o li I fo I matamaitai, o lea a whai pio no tau whaafonga. Ia ei lava I le a ia, titono le a inga lava I mwha sa ili atuai, wa le na wa iei o tau mwha sosoani mai mole manuia o tātou a inga o tātou nu. Pio langona le nei tai au, ai mana I te lau fasili, pe ai sea, pe na e sauno. So te le sa ili sosoani o tina matamaitai. Ai pio le tupa, a tono le tupa malosi, o tāne ia ai pe o le fautuanga, ia maselangona vai foi. Tono nau sauno malku masina, ia malo foi fangu mal faalo tele lava. Ia o lo iai ia vai ngata wen feuna sosoani foi, wa le manuia o le ainga, o lo iai matua. O le tamama tina manuia fo o tele fo yo ainga o le tamala va ia le ta ua tato o le breadwinner o ia na te ngalue a wale tausia vai ane la fo tele na tinam tamai ta ngalue ai pe tele o ainga ia pe ngalue le tama me sa ainga talavo ia ai no fo tina tausil fanau ia pe langona le ia o no mali ia ai atonu ia nga fo le nei tai au malu fio mai foi masaunoa ato no lo fango mai foi lo ye foi sosoani wa to tele la votama o lo nga lulue mo le manuia o ainga fa tai foi la to foi mta fa yoi ma le tau tu e tonu ainga ya to te pe o lo talaina pe ta telefoni mo le vala au mai ni se ta to tunu ai to te pe lo fio sauno mali mo ni se foi fa poponga mo le ta to por kalame pe na e fio mai. Yeah, whawhai lava, yeah. Ole, atono le mele leo tate manatu iai. Po le asisi au wala e mwhai ei on a reach, ia tatu tamama. E tatu, pe a whai e, wa a whai lau la tau le to tele ingaluenga. E tau fwe ona finau la tau. Ai leo la longa ina la tau leo, ai tono le mele o te popole ai. E leo lolonga ina leo o tato tamama matane tono ngaluenga. Unless fai lea o ini unions, ai to tele o tato Pasifika le ia ini unions. O te popole fai nale a fai o tupuni me fa pe ia lato po fe o mo ma ese fisoswani. Or if they're suffering in silence. Popole ai, but at least our women are speaking up. Whawhai o lewa I le tāwala au, o na o lewa o I titi tātai me tu, o lewa tāwala au tā lofa lava. Alofa tua eti, malo se fo manuia. I langi me mā, ia o lewa whaafonga sauno mali, a mai alau saunoanga. Ia, aftai mo lewa noa. O te fia whafsili atu le fia ngal komisina mo le. Me leo le se ta upu whali lilo, voinga le confidential. I le va pe watulia umale ngaluenga. Na wa ula mala o supervisor male pule sa yai sa tala no ina le ra o sa e lo fa ta se ai sa o supervisor ta o isi tanga tole ma tu fale fainga luenga tanga tole fale fainga luenga ma tu ja o lo tu fa ta si da la ia tu tu o sa ula tu al matolo o lo o matata e se ia ta tau ia te au e avele mata o pule I le famasingo palo fa lo yeah. E yelo aya pe a fai na saini se malienga e confidential le mele. Yeah, confidential. Yeah, lo wina wa solie la to le malienga na. So it's le lava lau aya to take them. Be vili le MB, Ministry of Business Innovation and Employment. O ya ole le numero vaina na. Yeah, le maua mai lunga I. Yeah, awai e saulele lava oi na wong na yaile malienga awa solie la to. So ole falta la to inala wa afia oi afia la ngalwenga ma afia foile vai ngani sangata ya oi your personal reputation. Yeah. Aftai. Yeah, atono o ole na wale ono ole telefoni atono motisia yale tato wala au atono nalo maua mai le saunoanga foi le fionga komisina whaftai tele lava malo lava whaftai o lo iei pea ia tā minute o lo tatoe mo saunoanga foi ia oe ina ia whalawa I tele pea le lo wa fio mai foi le nei tai au ma whalau lo foi le tautu o le wele tā wala au ia tā lo whalava
Alofa. Ia, ta lofa sauno mai o le esia, na i ta minute ia lo titoe. E o whalongolongo toa me ta upumo ma whawhawa toa. Fo e pe uiri atu se talnoina pe o mena e a whaina i winga le mena lea le privacy fo i le act a wai e uni a whalwhainga luenga. Ia pe o mea a whape e whawhita uli ia e po le alu le tau union delegate i le ngā luenga o ia le nā e whaafsota ia le case le anga i le union ia talanoa i nā ia pe a whai a whiai pule me whapena pe a whai e musu voile le iloa e istangata ia pe o le mena leo whaalongolongo ati e saunoanga tamana na umatu. Ia, a whai e whaalau te le tato mtau. Yeah. I fire a member or a join is a union. All of so swallowing na. I fire ele is a union. Yeah, Billy le MB. A wale le tulangalen wale tamale na te atunai. Like to tell you that sangata ele o ya in unions. Me fa tato lo le pahaya fa pina. I fa tai lava. Sa le lava oitina. Ia, malisi mea o nai e isi ofisa fo ia e free le service pe o le Citizen Advice Bureau e o tala noa e reo mata upo la fo e lo ia a fa pea na o e fa lilo i tua o ne iloa ia e tala noa i se tangata o le Citizen Advice Bureau o na e ilo ia e fa sota i la toa loa tu e le ofisa e te lua tala noa ai fa Paila o mata upu pe a whape. E pe o pauna tato o le whaso atu fsosoni atiri tato mata upu whaptai. Ila Whaftai tele lava. Ia, a whaftai lava sauno mari o whionga le komisina. Ia, talwa iona o le tātou taimi. Ia, e tu o tuia mo sauno anga muli i le nei tai au. E whaiwina i le tāpul kalame whaftai lava i lo whio mai. Te le lava si sau tāua o oe mo le tātou. Ben whai lava na outo a vera numera lea. O valselau, whaiva ono, valu fitu. Mo oe o whaafonga mai, pe amana o mia se fisosoani e wala au watuai, ia me sifo le tasi o numera pe e fongaina i le nei tai au. Ia e tō tuia mo sau saunoanga mulimuli e whai unaili tāpur kalame ma le whaaloalo, whaaftai tele. ia whaftai lava, ia le whai tua eti mo le nei awanoa. It's been a very long year, whai tā foi o tele tātangata wa awhia le COVID, ma awhia ngā luenga, ia. Pau lava se upu ia manuia lava le kisimasi mai tau sangafou. God bless you all. Toi te tando tātou lea tau sanga e whaatai malo le onsai malo le tau tua le Radio Samoa e whaalongo lava le mato ainga tau station ia so masa uma whaatai lava mo le tau tua ma le puipuinga o tātou tangata ia. E whamanui atu le tua inga luenga uma me te oe le whale tua ia eti ia whaatai lava. Whaaftai tele lava lau whionga sauno mali i mo le sao tāua. Fongaina ia le nāua o tau whaafonga te le se whi au tāua o moli nātou. Le whionga komisina le nei tai au sauno mali. Fongaina le tātou o tau lātou fui au nanga. Whaaftai ia vi ia le atua, ia maua pēr lau so i fua manuia, maua fo i le finangalo le atua e wha au pēr ngai pēr ma le atamai. E whaatino i nai le au nanga, a wā mwhai an sosani o tātou tangata anu. Whaaftai tele lava ia le nei tai au ia le tātou tunu pele Samoa. Ia o tātou porkalame nā mo le nei vai asa a tālo i ese au ngā mo lo ainga mantua tu e Tepa i le ainga. O nei lava mea umolo o tau longolongo. Mana tua a whaina o tātou ainga nisi o tūlanga pe na sauno i sauno mali. Ia o la ale solonga le leifo i a asa i le fsoswani. Seek help.
o lo ia le tula I mai nisi o tātou a fionga fo ia I lātou nei fo I tūlanga e whai ona au na msoswani a wāla wale manuia o tātou ainga ia le nei fo I tai au mana tua le upo le atua mo lo ainga ma lo fo I ainga o le langona le nei tai au ia atunu le vai asa o momoa ia le vai asa mulmuli na al por kalame le Tepa I le ainga la a tātou tue wheloa I e fo I mo le nei tausanga ai me le taele o lo lote o te moli a tele la uwhaftai tele lava o la o te talo na iese au ngā o nanga le Tepa fo I le ainga ia pe fo nei por kalame le nei tai la fionga ia sau no mali ia malo fo I tina ia wa lava le manuia o tātou ainga mana tua ia maua le nofu le lei ia le file mua le atua ma mana tua o Iova o le atua o ia o le alii o ainga umalava fa te lava le fionga le malu fa pena fo LJ mo le tautuaina o le tātou atunu ia la fa pena fo un tātou tal soi fo le vai aso momoa tātou tue whelo e fo I mo le Tepa le ainga nei taimi ia soi fo ia ma Emanuia